Haga jinga kai Indian Premier League haprenga Gujarat Titan Persia eka Chennai Super King. Aba pai shagrenga jinga kai ga Gujarat Titan kala khurga nam chop. Hadin bagalala ban film sok eka Chennai Super King Haduh Prab Dairons. Haga jinga kai Indian Super League haprenga Punjab FC Persia eka Mumbai City. Haga jinga kai ga Mumbai City kala khurga nam chop. Hadin bagalala ban film eka Punjab FC da Arlanot. Haga jinga kai haprenga Odisha Persia eka Jamshedpur. Haba pai shagna jinga kai baro art lagi ken hun ki khai klemla ban pen khi jar nanu bastang ka jinga kai Haduh kot jong ka jinga kai. Haga jinga kai haprenga Mohan Bagan Super Giant Persia eka Sporting Delhi. Haga jinga kai ka Mohan Bagan Super Giant kala khurga nam chop. Hadin bagalala awat film salit ya ka Sporting Delhi da arlak way. Bari aga gol per job ka Mohan Bagan kala yo ban chaba shwa ban kot ka jinga kai. Kata ka minit ka bakandai peu plus pra. Haga way par ka jinga kai Indian Super League haprenga Inter Kashi Persia eka East Bengal. Haba pai shika ka jinga kai ka East Bengal kala khurga nam job. Hadin bagalala awat film ya ka Inter Kashi da arlak way. Baleng bagan ka jing job ka East Bengal kala yo ban ra eka nam Haduh jong ka ISL menta ka samoy. Bad kani ka deru ka sen ka baningkong baka East Bengal kani ora eka nam Haduh jong ka Indian Super League. Haga jinga kai Saudi Pro League haprenga Al Feha Persia eka Al Hilal. Haga jinga kai ka Al Hilal kala khurga nam job. Hadin bagalala abad film eka Al Feha da shigulanon. Hagoi par jinga kai Saudi Pro League haprenga Al Nassr Persia eka Damas. Aba pai shagna jinga kai ka Al Nassr kala khurga nam job. Hadin bagalala abad film eka Damas da saula kawai. Pada haga jinga kai orang kai bukan sai jong Al Nassr. Cristiano Ronaldo ulia bantap argol naga banta ka Al Nassr. Baleng bagan jing job ka Al Nassr kala yo ban khori ga nam Haduh jong ka Saudi Pro League menta ka samoy. Bargane ka deru sin ka bakat way baka Al Nassr kani ora ka nam Haduh jong ka Saudi Pro League. Henry ka dei ka sin ka baningkong naga banta Ronaldo bani ora ka nam Haduh jong ka Saudi Pro League.